Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa astaghfirullahal azim ala kulli dzambin. Amma ba'du, para hadirin, Bapak Ibu, jamaah salat subuh ingkang minulya, wonten salam saking abahe beliau ngisi teng Masjid Baitur Rahman pundi Banyuwangi si jamek, terus boten saged jamaah subuh. Kula kon badali. Bapak Ibu ingkang minulya, saniki mboten kraos sampun berada di ujung bulan Ramadan. Sampun berada di akhir bulan Ramadan. Ramadan mau meninggalkan kita, seolah-olah Ramadan itu napa namine lambaikan tangan kepada kita. Maka dari niku monggo sami sareng-sareng digiatkan malih. Puasane, semangat ibadah digiatkan malih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau dawuh, idza kana akhiru lailatin min ramadhana, idza kana akhiru lailatin min ramadhana bakat as-samawatu wal ardu wal malaikah. Lek teko dina akhir bulan Ramadan, ya sakniki akhir-akhir bulan Ramadan niki, kok ketika sudah datang akhir-akhir bulan Ramadan, maka bakat as-samawatu, langit niku nangis. Langit niku nangis, Pak. Dados sing saged gawe langit nangis niku napa? Ketika akhir bulan Ramadan. Bakat as-samawatu, nangis langit niku. Wal ardu, bumi juga nangis. Mantun langit nangis, bumi ini nangis. Wal malaikatu, malaikat nangis. Lek pun 10 Ramadan akhir ngeten iki sudah mendekati lebaran, Ramadane pun akhir ngeten iki, langit nangis, bumi nangis, malaikat-malaikat sedang nangis. Napa kok nangis? Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kerenten badhe wonten musibah yang akan mengenai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Sahabat kaget. Ayu musibatin ya Rasulullah. Sahabat tanglet, musibah nopo ya Rasulullah sing badhe mengenai umat panjenengan? Musibah nopo ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jawab, hiya dhahabu Ramadhana. Musibah sing badhe ngeneki umatku wahai sahabat, dhahabu Ramadhana, yakni perginya bulan suci Ramadan. Ramadane pun telas, niku merupakan musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai langit kali bumi, malaikat pun nangis. Kerenten musibah yang akan mengenai niki adalah perginya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu bulan yang sangat mulia, yang sangat banyak sekali faedah ya Pak. Kenapa kok saged mulia? Kenapa kok saged banyak faedahnya? Fa innad da'awati mustajabah. Kerenten ting bulan suci Ramadan iki donga-donga jenengan sing panjatne di bulan suci Ramadan mustajabah, diijabah kali Allah Subhanahu wa taala. Dungane panjenengan hang nedhi napa ting bulan Ramadan mustajabatun, diijabah kali Allah. Pokok sae nggih dungane. Ampun donga-donga sing elek-elek. Ya Allah, muga-muga rezekine lancar, panjang umur, insyaallah diijabah teng bulan suci Ramadan. Mboten donga-donga sing jelek-jelek, ya Allah muga-muga tanggane kula mati, mboten angsal nggih. Niku nggarai mboten diijabah. Donga-donga sing sae-sae niku diijabah oleh Allah.
Fa innad da'awati mustajabatun. Sesungguhnya doa-doa yang kita panjatkan di bulan suci Ramadan mustajabatun, adalah mustajab, disembadani oleh Allah. Wasodakota makbulah, sodakoh panjenengan ting bulan suci Ramadan makbulatun, diterima oleh Allah. Sodakoh niku kathah, panjenengan nyukani takjil ting pinggir-pinggir dalan, biasanya bagi takjil niku sodakoh, diterima oleh Allah. Sodakoh sampai macet-macet ngoten niku nggih, diterima niku tetep kalih Gusti Allah. Panjenengan nyukani jamin ting tiang sing maos kitab suci Al-Qur'an napa namine tadarusan, diterima oleh Allah. Jamin niku nggih ting tiang-tiang ingkang tadarusan. Apalagi tiang-tiang sing tadarusan niku merupakan tiang-tiang ingkang dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh surganya Allah. Sinten se tiang sing dirindukan kalih surgane Gusti Allah? Sing pertama talil Quran, tiang ingkang maos kitab suci Al-Qur'an. Wa hafidil lisan, wong kang jaga lisan, wa mut'imil ji'an, wong kang keimangan ning wong kang sing luwe, wa shaumu fi syahri Ramadan, lan wong kang puasa ning bulan Ramadan. Niki dirindukan kalih surgane Gusti Allah. Jenengan makane lek ampun tanggung-tanggung lek nyukani tiang tadarusan nggih. Nah, makane kula sukani bocoran niki mumpung tasik 7 dinten tadarusane. Sukani bocoran teng panjenengan. Lek nyukani jaminan niku nggih mboten ana gorengan tapi mboten anu nggih. Napa diseling-selingi lah, mboten ben dinten gorengan. Kersane tiang-tiang niku nggih sepecok nedone. Tapi nggih sawontene pun nggih. Disukani tiang tadarusan niku. Anu namine sedekah. Was sedaqata makbulah. Sedekah kita di bulan suci Ramadan makbulatun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, wal hasanati mudha'afah. Kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan teng bulan suci Ramadan niki mudha'afatun, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sedekah pahalanya dilipat gandakan, panjenengan tasbih dilipat gandakan, panjenengan wiritan dilipat gandakan, panjenengan sholawatan dilipat gandakan. Sedangkan kegiatan-kegiatan baik, amal soleh yang lainnya, pahalanya teng bulan suci Ramadan khusus bulan niki akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalane. Kemudian wal adzaba madfuun, siksa kubur teng bulan suci Ramadan iki prei cuti keren. Terus siksa kubur teng bulan suci Ramadan iki kali Gusti Allah dicuti, diprei kaan keren. Karena memuliakan bulan suci Ramadan. Perkara mantun lebiharan diteter malih mboten napa-napa kali Gusti Allah. Diteter malih. Khusus bulan Ramadan iki prei keren siksa kubur. Perkara mantun lebiharan sebelah malih ya. Maka dari itu para bapak, para ibu, monggo 7 hari ke depan ini kan pun 23 nggih, 23 nggih saniki. Nggih. 7 hari ke depan niki monggo sarang-sarang kita maksimalkan ibadah kita. Nggih. Semangate disemangatne malih, apalagi asrul awakhir itu terdapat malam Lailatul Qadar. Monggo sarang-sarang diurip-urip. Keranten dawe Imam Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi niku pernah ngedikan, sesungguhnya kuda pacuan, kuda galapan, jaran galapan niku dia itu akan menambah kecepatannya, menambah kekuatannya ketika mau mendekati finish. Jadi jaran galapan niku lek pun ajenge parek kalih garis finish niku kekuatannya ditambah, kecepatannya ditambah. Lek pun parek finish niku. Jadi Imam Ibnu Jauzi berkata ngoten. Oleh karena itu maka jangan sampai kita kalah kali kuda. Jangan sampai menungso niki kalah ambek jaran. Mosok jaran arepe parek finish mohon semangate dipolne, menungso
ajenge parek Ramadan, napa parek napa lebaran aja sampai kalah kali kuda. Ibaratnya ngoten. Monggo sarang-sarang semangat malih. Yang kemarin 23 hari kemarin belum bisa menyambut Ramadan dengan baik, belum bisa memaksimalkan ibadahnya dengan baik. Monggo apa namanya, mudah-mudahan kita 7 hari ke depannya bisa melepas Ramadan dengan baik, bisa melepas Ramadan dengan amal-amal soleh yang baik, bisa melepas Ramadan dengan kemaksimalan ibadah kita. Muga-muga kula kali panjenengan disukani kekuatan untuk bisa memaksimalkan ibadah bulan suci Ramadan. Muga-muga dipanjangne umure, sehat walafiat, kersane saged bertemu dengan Ramadan yang akan datang malih. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa khusyu'ana wa la tabdri biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim.